you. Thank you. First we do tomorrow on the 19th. Then we taste it. 19th is hambai. 19th we do it. Yes. The sixth schedule or the tribal areas. And while we have seen the evolution of banking across India, somehow the open up branches inside the Autonomous District Council, and we will be giving you all the space and facilities available in Kumulum as well as the zonal offices across the state. Coming to the point of assisting our indigenous Tiprasa people. Till 5 lakhs of can be interesting. And about that, very big thing. So I solve your problem with them. No, definitely. Not only problem, you have given new solution. Thank you. Our seal again will come tomorrow only. Yes, Mrs. He is there available. I know he's on the church. Yes, sir. You have act and sign from your side. And Omobo salaijaka jemo lakai rimani bisingtei tabo kebangma borok saimano je जोंकी आरो सुद रिना देना इंटरेस्ट जोंका अनेक बरक बुझी जों जे बरक रगनो अरो रिकमेंड खालायनाय TTADC as a guarantor जों रिकमेंड खालायजाक बरक रगनि थानि बैंक कुनो इंटरेस्ट नाहारला एबं 6 years नि बिसिंगो जे लोन नाहारमानि कैपिटल अमाउंट आसलनो सिमी every month borok porishud claima thangne jara ekbar loan nahar ka porishud khai pai ka tawaisa borok nahari manne so jengnu go je chini kabangma jarai rok borok state bank ko thangu ba juda juda bank ro thangu document sanja go document rimayan bagai borong thani project tongmani porebo borok aro lagai nahar manne 19 तारिख आगस्ट नि सिमी म हाई चाराइरो बरो लागाइनो हारमान्ने 2 नम्बर को ताबुक फायो जे म लागाइ बानिकी शुधु खुमलंग नंगनाय म तो एक सेंट्रल प्रोग्राम नै आबुनि उलो प्रत्येक जुनालो जों सेंसिटाइज प्रोग्राम खाइनाय एबं रिन नाहानाय रोगनि डिसिप्लिन बाहायखाय नारागनाय देयर इज समथिंग कॉल्ड loan discipline, credit discipline. Omorong tibo जों कक साजांनाय कारणे चिनि दफा ताबुक जों जालक लाइजा गायसे financially economically जों उक्लगक लाइजा कायसा बैंक आहिक्लै फायगा ताबु जे बसुनो जों जालक खिक्लायै रिन रिनानि एग्रिं खातिनि जे एग्रीमेंट नि मते अमो हाय बैंक नि थानि चिनि हजार हजार बेकार रक जनो लोन नाहारि बिजनेस क्लाइमाननि आमोस चिनि चाइतोकमा 2000 borokno simin rizak la komo but launching deo 2000 forms jengrenai abuni ulo kabangma zonal officer no jeng date rubui
बैंक एवं एडीसी एडमिनिस्ट्रेशन नि बरक थांनि आमति लागाय बानिक जों फेस्टिवल खालायनि सेकेंडलि ताबुक मो नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक बिनि ब्रांच बरत मबो एग्रीमेंट मेंशन का जे खुमलंगो काइसे सेंट्रली तंगनाय बरकनि ब्रांच एवं ऑल जोनल ऑफिसेस जेखाने चिनी जोनल दङ जेमन खोवायो जोनल दङ उनकुटियो दङ नॉर्थ दङ धोनाल ऑफिसो काइसा काइसा के बरक ब्रांच बो खुलगनाय अमनो तिनिनि एग्रीमेंट एवं जों हास्तेनि ताकुते बुकुक संग सानन मुजुंगु जे मो बानिक लागाय बानिक जे जों क्लाइना थां दङ अमायटा ग्रांड सक्सेस जोंथु एवं जों जालो क्लाइ दंनाय चिनी youth ro borok kahamkle samungtang mantu and another point inka mo samungni bagi jeng Bubagra no balai balai ADC procession theke hambai ma yapharo thank you jeng aborok to tinini agreement to abukuno mention khlaijage kido kabangma borok jengno omonoti bo kok sawi dong jeng nainai bank bai alap alochona khlainai jodi आमती जों जालो क्लाइजेक सिनी बरक गोबांमा दंगोके क्रेडिट स्कोर बा सिबिल स्कोर जे टर्मिनोलॉजी मो जों जालो क्लाइ दंलांनाय बरक रंनि बागिबो बाहाय क्लाइ गाहाम सेप रेउइमान जोंआबो चाइतकनाय